hei hi ama kan ti to ang khan ama kan ti to ang khan ti tur ania hei ti kan ti ma zon enge ta pe masak tur kha namo enge ta pe masak ber tur kha fai pi kan ta pe masak tro enge ge chan dom kha 21 minus 5 คนเนี่ยเอ๊ะเราช่วงต้นนี่เลยเนี่ยเอ๊ะเราช่วงต้น60ส่วน x อันนี้ละเฮ้ยฮีไอ้การ multiply อมกันตีอ่ะ multiply 2 equal to เลยแล้วมาเพย์เนี่ยให้จังโดครับ divide ไล่ชิมไปที่เป็นกันนี่ว่า divide ตัดชนะงา equal x equal to 8ตัวนี้เราดิสุอ๋อanswer will be x equal to 8. Oh. Các điểm chi hậu các chú ai ẩn khắc với cả đồ. Question number you copy finish. Question number 5. Oh. Question number 2. Po point na oma ni ba ya? So ngay TM. Point om ka. Ang IB. 2x. Question number 2. 2x minus 0.3 equal to 0.9. Draw. 2x minus 0.3 equal to 0.9. 2x equal to 0.9. Again, don't plus ni metro 0.3. Again, lung su ko ni tai hian. Again, sino mo 0.9 le 0.3 kan belanga. Sure, to draw. Point mo ayan digit pa katom. Draw 1.2. Anita x equal to kan tengah 2 kan semanga. Chua kan xem chuan hei hi in xem thiam age in ting in xem 1.2 ki 0.6 mo ani game oh hei hi xem dan chin hi omo ka soyanga ba se all sam dan jogging kat sema hei hi 1.2 by 2 hi hei hi ang side ni kan ti kha divide side chu ti ni chuan hei hi 1.2 divided by 2 ti na tro chuan point ni ti bo kai la by 10 ani do tro divided by 2 by 1 ang ani tro chu ti tro chuan ani chuan 12 by 10 kan ti la hei multiply kan le ta ha 1 by 2 kan ti la tro ani chuan 6 by 10 su again yang hay diệt cho em anh diệt cho em again yang oh 0.6 so ko na di throw chuan ka tiang lo khan all sam dan da om le ko ka 1.2 by 2 hi kan cho don chuan point nunga 0 in san di om the ta hian 1 ni chuan ti kan te ma ti kan da ma ya mo chuan kan chokang kan chok te yang 2 in 4 in chok te yang on 4 3 tro ani em 4 5 5 3 kan sem chuan 0.6 ho ai ni rai thok tro ti khan en ti na an hoi so ka point om sok po lo ni ta se ta hian until then 12 by 2.1 te lo ni ta se kan cho don chuan 12 until kan tiang a 21 kan tiang point nuwa 0 ha pakhat om thei tro chu om thei chu la ba an da cho to pa kaka inge on some direct the what cho da ni chu direct the lo chuan hei hi a direct lo cho dan chu ni a chuan direct ka cho dan chu point na om chuan point om lo da sok a chung sok e mo a hnuai sok a khan point nuwa
digit zat kha 0 kha lo na so ka kan ta mai mo chuan answer will be 0.6 x equal to 0.6 and 1 2 oh Let number a reflect line is here. We can type here. A reflect line. Like board when you reflect line here, see a little bit. No, that's it. See a little bit. Let question number 3 catch one line draw. 4 point line draw. Oh, let's do question number 5. 3x plus 4, 2x plus 8. 3x plus 4 equal to 2x plus 8. Question number 5. 3x plus 4, 2x plus 8. Three x plus 4 equal to 2x plus 8. Hey, anh get into it. X of the key x kill lamada pay my ta draw. And em chua ma se amala x mal chu da pay lo up and yin da pay lo chua hey le lama da pay my don't book draw. So wang chuan a rual in da pay ngal ben mumiang kan thiam again. This is all 3x kan ti la hay kan da pay don ang ai chang le minus sign of puang draw minus 2x ni la equal to kan ti nga 8 kan zirna hay kan da pay don na ang ai chang biang minus 4 3x minus 2x will be x equal to 4. Answer will be x equal to 4. Apa ni? Kalau draw, bisa dia draw. Le question number five kan suka 6 in tiam nga lang draw 6 7 8 9 10 ho khai ang 5 atanga 10 in kar kha in tiam again so le lai tiam 6 to 9 6 to 10 in kar han pa dan thang tang le 9 more 9 hey po hi amami ang tho kha ni mai 3x minus 6 equal to minus 3x plus 30 anita oh chuan anh ti la arua kha theng le be wo kan thiam dro arua khan kan thengam 3x nia hela panga om hi hei kan la phi ve nya ga x ke ni ege chanang le plus 3x plus minus 3x nia equal to 30 again like plus 6 3x plus 3x will be 6x equal to this will be 36 x equal to 36 6 equal kan pada pe don le alpha divide don't draw divide don't draw 6 6 r and so answer the value of x is x equal to 6 kan le wait on it oh
thế là mấy cần siêu đến mẹ không 2x plus 1 by 3 equal to x plus 4 by 3 đó ang wali kan la ko yang again yang 2x again yang minus x equal to 4 by 3 minus 1 by 3 hết yang hi chuan plus anh chuan hết là hết x cái chulo ta sẽ multiply chu ni sẽ chuan kan da pe kan ale kling in an to na draw chuan mà sẽ plus sai là vangin plus sign chopa kan son the vangin minus sa to na ni chu mo chuan cái chuan hi again chu don x equal to again we take it here LCM kan so LCM di don 3 cái hi en sarafiat ngal thei dam chu mo an hoi pan hi direct ka o an hoi pan hi an chuan an LCM chu an mani ki no me don draw so chuan LCM an chuan o amang LCM an ni chuan eng ang put pil a chuan bi hi angai ngai na chuak don tho draw 4 minus 1 is equal to no. Then get draw 3 by 3 1. And so the value of x will be x is 1. And question number minus 2x minus 5 equal to minus 25. Again, minus 25 plus 5. Pwede ka draw. Ano yan? Suwan, again, dito. Again, ang suwan tap yan. Ha? 30 mo. Minus 30. Oh, plus and minus. Plus and minus. So, by 2. Suwan, at tamsok sa napuwag. Draw. 25 pagka 5 ng pai chuan 20 dia atam sok chu draw chuan chu hi kan da phei do na chu kan da phei ya chuan ege lo chu go minus 6 equal to minus 10 ne draw yes mem chuan minus 6 equal to le lama om be chuan oh kan ai kan save hey answer x equal to 10 Number 17 ka chu point na omani maya nang mani ni lo ti ve thiam thowa Number 18 x by 4 minus x by 4 minus 1 equal to 7 x by 4 minus 1 equal to 7. Chuan ấy kan ta pe ma sakon ti ta kian ni kan ta pe ma sakon le Ikelom le 7 mo no number mal ama mala om kha kan ta pe ma sa se la me he ta po an number mal kan ta pe ma sa mo number mal ama om ho kan ta pe ma sa se la he ta po ni he ta po kan ta pe ka an ba ka cho ton song song a po khan number ma kan ta pe ka khamo chuan again x by 4 equal to 7 plus 1 ni le by draw ani em chuan 7 plus 1 will be 8 x kan dia hay ko ya kan ta pe don yanti ke pa pi pe don multiply x equal to 32 the answer will be x equal to 32 kha ho kha voi la kan sir tu chu nia in la bain sira vai kan record thina when chun mail kan tilang ve do na ni kha khalai to kan noi lo kun kut kha
Đây, on lâu bài về ăn, cái này in hula in bài cái in đó nó. Next up.